Aturan Kang Beo, Teteh Karin, Maidah di Salado, Maidah goyang beberan. Ditunduh muka kengkolan batin nyeri tering sorangan aduh Allah ieu tega teh nyeri 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 moal benang di ubaran kajen tutupuran pae gitu panesaran mumpung ora gede kurang sempatian keras serahkeun salak nyeri 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 moal benang di ubaran kajen tutupuran pae gitu panesaran mumpung ora gede kurang
wajah lu aya